S nama je Dušan Kovačević, reditelj i scenarista filma Nije loše biti čovek. Upravo je završena premijera u Novom Sadu. Kakvi su vam utisci s premijere? Šta imate da poručite publici koja tek treba da gleda film? Premijera u Novom Sadu je prošla izuzetno lepo. Jako mi je drago da sam večeras imao prilike da se bosanskom publikom gledam film, jer u Beogradu nisam imao mogućnosti zato što smo imali neke druge obaveze. Tako da praktično večeras sam i ja sa ovom divnom prilikom ovog filma budući publici želim da se lepo osjeća kao večerašnji smo mi. Hvala vam puno, želim vam veliku gledanost ovog filma jer je nešto posebno naspram drugih nekih filmova. Hvala vam. Sve najbolje još jednom, pozdrav!